Papa nano news na ntimi ama facha ye mpa facha ye yie nanso ne ya ye no kura na tin news no yesa de de wawura mu hu sanyum na ebo ni nyina no Kenya wo sunsun nti sori sa woda so da ni dim sori pa na de ache dada ene ukuada ye mo akwa Badwam TV Badwam se de bro free juada de kosi fiada 5:30 ni abamframa mu se Badwam no ni tekotego yeda se ni nkranhyensem enyum nso a me directors nso edigjai agege ye no ye de won mase de edu so no de bonkrata na se ene online de na me afia amankwa tamaklo me incoming Benjamin asante da kon ukoni kromu a asante krobia oba ye die mu a omahene kwabna asante former DJ Hitman former PE teacher waye niam bebre wa brabom ti be me na no peme mu ache. Hello. Obi ni mo adechi mo asem. Enyu me unti me ntunwie. So Emma owere ho. Ankuna mboafo ni nyame. Otumi ade nyina ye. Osuma bepie. Bepia ma o ho ato wo. Dey pa na wo yo pepali ma wo. Nisi nenka chikura. Aha, odi agidi we say dey ready agopoto chief biri mani so mi won to da o za ma fasa line we dey go fi bo ami o so dey ampadu fasa line ni pe ompe ba dey ampadu fa we worship you my Lord you are oh maza odo be call all the zones nesi ba ko fa me si nenka chikura o say asomafo no ya asapom mo pe ba bi ntina Tia chia obia no pawe media nsuo gusu to me ho minimum area de me Eastern region nsuo no gusu to na eto saa o ko me cameraman area ho no ma chanta ho ayire se pawe nsuo to ko dua nyina mo twetwa nyina free ho when the last 3 dies no mo so mo ka sa se mo the last 3 that go say e twem dua do jino eh we dey say notification man pa compound house ni ba Odi manso twa nkasa achimni. Machi achimfo nyina manso ko muhua mbra. Me fa nko compound house yo. Majoso. Mejoso eburu. Aha. De ma pa nyina ne se akrokro. Tie. Anopa wo ye be ma na tie osmo tie. De ma hia nyina ne akrokro. Cameraman wo do sa show udemri fam. De oyiri hia nyina ne akrokro. Mema no so amone mate bare said omo yam tise moa no mema mo dwene said mo fi se ma dwene said mema dwene da bi okofa asem kra sa ba to suppose so sorry preocupe won pa na say o kwa o da no ho a oba no da mpa no so hwe na ka bibi na hye ni nkwa and mid of me di kan erade kan ho fia enyimire nyame nsa fa nche ni hia hwe se ho ba efe ama wura na o so small tie o so sorry boom Champadu. Hi, sweetie. Etienne. Oh, wow. Yamon pie. And crowd for me in a tray with ya. Earlier, that was it. The answer chain, and then could I not see any mamujan and fell. I love you. I go with that both of you. Obi Kajo's old hotel. Oh, there are many brano power without. Oh, but a Miss Low, yes, really be spice. Oh, the spice, because I said the number sequel. No one near the Joe, wow, fear, dear. And wow, some more. We are dear. Oh, rested almost a young Ghanaian. Ghanaian. Who saw the Pazar? I'm a man, saying, Shadow French, what the watcher be. Who does it on Penum? Then you feel quiet, you must have the obedi. The watcher. Both or banning more, or banning a bus as it, Barman Waka, a granny will be if you no question. Yeah, oh, running Jacobo. Here, who train the papa. Oh, yeah, near maybe answer. Here, and now, Basica or her. Oh, very relaxed. Very relaxed. Go back to breakfast. English one. Yeah, Finny, because sound man back or Ben. An opportunity to the back catchers or copy into a party. Or because Mrs. was a dear for oh, brother. Na PD. Oh, boy.
Misremo nya abotrema ye ho. Why? Nya abotrema ye ho. Ye na ntimi nsesa. Debi. Nya abotrema ye ho. Eno ano no. Nya abotrema. Oba dia krokro. O to chiritu ye ti ma. Eno be wie se ya. Afenso mo susu ahwa mfa wentwam. Mo mema no susu a na mo pe asanto ati ha yi. Mema no so a na mo pe ahemachi ni anajo. Mo be se mo ko yejini eye insawom no mesramo yenko prekope nkoko yenko gidigidi so saa asanto tie ye ama asanto di o mesramo a ben musu afrimpon jo text yenko prepreso you know me say wo mu eye eye de ba kwa ho fa so akọ ne key so of ko atie enko plus ni o ma health expert wa ha uka we sie ni no aka we sie 238 itu de ba nyina no afenso bra ukọ saa kwan so no hwesen enka kra wo mema mpa adware mema do na mpa adware anopa wakọ pria ba bedu fi anwumre oba bi awuru adema na wakodware anadwo no be ma no de no do na boxer shorts na wajo so gum ne na hanye hanyina na oh well done wa abre peja musa na ne shorts hu nyina na nti ye na no be bia kwa bia fa yeah me twa so nti ye say o de start from e bia wo badwu say ye badwu memu na so wo fia ane ni di nkomo na say o prep na adwen ko prep na prep o ba ji adi say obi anwumre no na obi pia no pefifia wada ba o be ma na so oyere no obi anfre obi a kopema na de be te no be ba o sa ye dru so ayen ka hwe ye musa na na ko say ena enkura no kura ba ye wo musa wo kura ko say mum ye romantic akra Ghana boys mum ya rigid dodo mum enye flexible da mum fe na no ni nkomo ye kosi anu am ye pe na o mai say na oba unu na o neighbor for na de ni si ne ayi chire we asem bia mete ya ni say when no kura de say ya no obi si ni o mi refi ba na obi chire do a chire ne ye na minipa bi preme o si na de na egwa na wa be so no ye nye ni bident no o te sa de na ye no wanwa monkoso anye momma sa de na nyi adwuma sa wo kire ho kra na odo mu a so beautiful who kra but mo frɛ na obodo fa number to ja quickly man just nipa be nye se bi ntempa 0302 211 701 702 703 704 Edofon so frɛ na enede na oyama oyira na wukunu mane peg bi e ka sem de bi kire no bo se ne aduane a wonni den na ode be ma wo si wanyi akonhoma kro be mu aduane e because wabu no ode ni bu ama no ode na ni di ama no omen ko pepesi ni asema me de ba na daily graphic de aba no kokobo de kwa ma wo fo nyina mesremo kwada no so hwe aba no yeah placement no so aba me mpesa titi na ye be go through me mpesa be normal ritual nkwada no musu munya abotre nkwada o kaso munya abotre a na mo abotre no sha how for musu mun kama koma ntom an ma obi anya mka na sichi sa ba juice ka mislamu 8000 10000 me pesa de o ndi ekoso mislamu 8000 10000 15000 enya de papa enya de papa obi ko season tibedi ka chem na the daily graphic any mo say 447,698 students placed into SHS over institution and other institutions. Overturn your ruling, Speaker, and a catches Supreme Court in another a court. In some other bars, me minister Debbie. Me share my mama, one casana more to you know, a scene to them. It also says someone na me diani juma. Government PSW signed 3 conditions of service agreements. And once more, Kasipa from Daily Graphic, any man say, government urges ceasefire, El Boko. Nipa bi ma sha se kasa fa misemo ana no bi se true ti e kasa fa ho pa ye nya hwe yie pa nya sa be be tie si no emo anyina as okay akọ no pay mo ache mo akwaba good morning e jo so be me na no fe wo free he me free go Wadago yo wada ma yenti o Pacho last year ye DC me free go Wadago last year DC e ka tron my FM and also from Grandma to Shoda why you kwan no it's Mr. Mamma so I'm part of why you kwan na mo hwe quota ba ku kwan godo but why ka tron my FM sin there from Grandma
to shoda wa ya kwan no nti Adom TV mpɔtwe mo hwɛ man so yɛ no kwala okay mo mo hwɛ man so yɛ no yate a wa ma meka wa ha nti no ɛwɔ sɛ o de answer no kɔmɔ mo wɔ hɔ sɛ de ɔka yɛ no ama wate ase nti sa na o de nkɔmɔ no akɔto baabi no akɔfa firi baabi ɛsɛ mo wadaroma nti baabi ɔka no no afa kɔto hɔ ma no sɛ bɛ ɔbɛte wɔ hɔ yɛ da se papa medɔfo no pɛ yɛ mo akye mo akɔaba benjo so ifia yɛ da se ɔba pa mpacho yɛ nti o free hia no pɛ yi mpacho mi de benjo kasa fi ɔbɛn so be wadaroma yɛ nti o the same say in bridge so na afio de na yɛmbɛ yɛ nti yɛ simple for solution man monye yɛnte hwe wadaroma position hu ye ma yɛ kakra Mr. Cameraman wo so ye bibi fa sound no ho ma yɛ wɔ kyerɛ hɔ aha okay let me catch it and bridge na enye simple for solution man ɛde na enye mame in bridge bridge ɛwɔ he fa ɛwɔ abunanya krom yo ɛde mpanimfo tie wadaroma yɛbɛhwɛ ne yɛde ho dwuma yɛ reporters no so bɛba bɛhwɛ yɛda se papa yɛda se ofoforo nso ɛwɔ so medɔfo no pɛ yɛ mo akye mo akɔaba. Hello, madam. Good morning. Morning. Na fia man kwa tamaklo ni. Na mpacho nso din de say. Mpacho me dia sorry because this much now. Yo, bra sorry enti o. Mpacho yo, asema make and say asema na mo ka ze man. Ano peme. Yo kusu musma fa kula na chiri bibia ye ma no. Nti mesuma dia asida da ma say futu amode ma ye no. Da ma se pa nyam kupon so on kam no no mu nya dwuma. Amen. Ya da se. Nana wa homa no so nana ma no pay yem wache mo akwaba. Good morning o Oba pan afre fi hia no pay. Mi fefi abokobi Wada ma yenti o. Yo me ba chawo yes de nyame ase and then so I'm said placement no means me ba when you're 28 but up to now on your school and so ebi mo nya 35 40 na omo school and I'm no almost say self placement and so you check here na schools no it is enough ni vote pen aka yenya schools ni bi ma no nti ba cho mo check mame Relax ma de be ka che on say to bo ase obenya aha emma ha ana enkoya sa faton no obi betima konya 35 na course okoya no be bi okọ na mu da ho ma no so onya sa akonya sa calculation de oye probeti o da dwene wa ho na nya placement enye obi anya 80 ana me menya 25 obi nso anya 9 ones onya school ye ka say ti ye careful ye pem faton dodo na abotre o de beba na na je nso so na na no pay mu ache mu akwaba Mejo so mini aba ya da so wada ma yenti o megidi se obi a ho ya no pay ya me adom na me ma me yakua don ko na buse fo nyina yakọ na me chia you about yan ka be president talk about me chairman ka say megidi se na no me bisa question bi se Mr. Babin we na what take ade na ho ade take your parliament say na Supreme Court edi na ruling ba na machia se na Ghana for ebe kono na se na bi nyidi o you Badwam mu na tene be gidi wo Supreme Court mo nte be se end for butai no mo susu ya mo kura no de Ghana ko yan fa na nsi pom an kan ko an kire mo emwaye e be se Ghana po nya se engine tum na re ba me aso yan tuma no to nya president ma yo yan ka mo say yan fa last scholar me do fo no pay mu ache mu akwaba. Hello. Ya mu ache mu akwaba be me na. Me pacho ya pem kujo me kasa fi bo so me frɛ. Yo, bra kujo no pay mu ache. We dey no pay dem. So me frɛ ho. First let this no near say galamte. First let this no near say galamte kwaso. By you this you free ho no na from bed. Yes, so galamte da so kwaso. Ya we here bi kwan say o tu galamte no kwa na ho akaso. Amana ni ko ana ebu okra na emuru 2 kilometers na en kwadi agbo koko eni ade na ade pa ya frem ya semu ya fere be ya o ta ka mana so amaye ya be ya femu de na nso kwa assembly hoko report se wa ka se na ya CDC na ye yi na free hostel da so koso a na sa bo wura na nanom atena nkonya nso ho na ne nanam kakasa like community na ni nkomo wa sa ye nso ye be ye de wa ha tie da se papa me yemfa unsi ha ye da se oman yemfa ba say okay omodi anu na obi ni ma de chimu sem e ma ore ho anko na mboafo ni nyame otumi ade nyina aye onsoroma be pie enne
ama onso woni ji aba asa no that as no nkran chance ma ode ma ya bre bia enti DJ Hitman no former na de na de ode o manhene Kwabena Sante former PE teacher nso na gina ho no former PE teacher okasa wa bo mu fi no ma yeso no pay sa asam na me be kan wa yeso pay nti na na wo ne sa me bi etwa mu na PE won e di animu e training nkura ne ade be na squat nkura your problem eyemre atiase mo ba mu bibia yemre why ma ne nyon enti ye ko na erekese ni wadi di agudie mo nsam na to so health tips so beba ahosepen so ho mambo atma ye krado nkomo bi beba na fe pese mu ato so koso mo fide na Adom TV fi say ye wazo ye nanso ye final National Science and Maths quiz na keta gina mu de den Augustus St Augustus wo mu e den fantepem wo mu ni nipa miensa wo mu ko hwan na wo ruta ma no me de me pese nka keta emfa so ate ase but ade no so wo mfimfim mantemu na fante mienu gina mu nti na mo ese ne enka fante hwa wo mu si host and win nanso ye pese keta ye so hu keta for ma ya de keta senior high technical wo ma ya de too much wo nyina ya de there's a question we put twice all the school them grant nada kofo abe monyere mo ho ate nyame hyehyira mu nyina de mo ya bia no mo ya de nti e ne by one de no mo hyase de ehia se da Joy Prime Joy News and I said Joy o call YouTube ubenya na nyina ya hwe enya abufu adwenkyere de obedi nkuni wadi nkuni mu a ja se yakoye nim ye kɔ na agudie mu nsam ato so